Azerbaycan'da ministrin ormasarı, İtalya'nın ormasarı, Ruslan Mirza, Vladimir Vladimirovич'in yardımcısı. Assalamu alaikum. Uzbekistan'da. Your Excellency, I am from Your Excellency. Welcome. Hoş geldiniz. Kendin prodüksiyası kendi. Саламатсызбы, хош келиңиздер. Province, you can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. Darı çöktü. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for Ben stroke. жақсы көрөм, мен тамағым ауырғанда ушундай чөптүн демдеп туруп ичем. Almanın kahve. Almağa, kurmağa. This is dried apple. This is and some other fruit. This is the rice from Batken province. You can produce a rice here? This is this is a very good quality. It's called Үчтүн кебегине скраб косметика. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica again. No? It's a local. It's a local. No, I know. local rice. But there are two species. Men экиле түрүн билем дейт. Индика дегенде башкасын. Бул круглозерный, да? So this is the round Üç form türü var, of the premium. range, and this is premium class range. Для плова, для плова. Rice. Длиннозерный бул дагы. So you can see the Тез ашка, анан гарнирлерге болот. different. Кабыкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди сактайт. That's why I asked. Круглозерный. Для плова. Длиннозерный, да? Üçü ошондо. Длиннозерный. Үч түрү бар. Üçöğün alam eske berem var. Barıp uydan tamak kızar. So please, this is the gift to you. Oh, Take. thank you. You know what? Actually, I'm from Hunan, China. We produce the. Франциясында бизде күрүш чыгарган Франция деп эсептелет. Ошон үчүн Thank you. So you know good the quality of the rice. So Yes, you that's can why I asked her. test it and keep it. You know Xinjiang, huh? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Xinjiang деген күрүчтү. This is processed. We also send our Жалалабадтын продукциясы бар. Жакшы класстары бар. This is the dried products, also jams and there are nuts. Also very unique because of the natural forest that is. This is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Koyun cülünü çisti yemeden This is yasalap. wool Ekolojik taza. from sheep and this is Caydın very. günü salkın. Kıştın günü cülü. It's a warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. This is It looks very nice. Thank you. Keyinin bandar verir sizge. Gelin sizge. another gift again to you. Thank you. Doşe. Oh yeah. Yeah. Oh. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Nice. Assalamualaikum. Hoş geldinizler. Narımlık kılganlar ken da. Derden özümürden çıkart al. Aa, yüzden çıkalım. Ne var mı? Bir de patates. Оно деген пакет. Тетиги сыпырма жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand
honey. Ол ақбалдардан бар. Қана қанша бар? It's different in taste. It's very good. Ақбалдар. The president himself. Ақбалдар. Ақбашыда жаңағы респортивтен Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. That's why it's the best. You can taste some and put it in the soup cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. Very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. қаласының туғандары. Мындай чет мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жақсы. Жақсы, молодцы. Игілік болсын. Қалас бренді білесіз. Қалас Қырғызстан бойынша фасолын шұндақтаған өзі. Біз мұнакей, международный сертификат алдық. Ел аралық сертификатын алдық. Сауының жардамыменен осыны азыр мындай қылып атабыз. Өлеле емес, сайын Тауының жардамымен. Yes, yes. Бұлар немеге кетеді бізде деге? Түркияға кетеді. Түркияға кетеді, Македония, Пакистанға да кетеді. Пакистан, Иран, Ирак. Біздің сельхозкооперативде 10 мемлекетке жүреді. Біздің кооперативде. А так 25 мемлекетке экспорт болады. You say we are working. Good cooperation. Тауының жардамымен. Тауының жардамымен. One country, one commodity. Bir ayın bir produkt değil. And then you can one blaster, one commodity, one. Ешкім сүтін өндіріп атабыз біз. Қаймағын өндіріп атабыз. Халқымызға қауіпсіз. Жардам бере берсеңер, бұндан да жақсы қылышады. So with the support they will be even more International reputation. Видеода мына КМЗда бар. Энергетик керемет шыпа. Бұл болса алкоголь жоқ. Теоретimiz var. Емдеден жасалған. Қозы, жүгері, тарылым, жүгері жаңағы емесін алып саштайды. Бұғыт қошындай. Машина айдағандар, намаз оқығандар да жегісі бұл. Қаттамалар бар, бұл бардығы бар. Ne produksiya var? içinde bal var. Aylardan çıkarıyorlar. Tatlı var ekan. Театрымыз. Өзімнің фермамда шығарамын. Европейский Қанша продукция, мысалы, жылында шығарасыз? Серьезно, магазинде Bir yıl болды, ге? А так день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои коровы. 200 литрді перерабатываем, ушылар продукцияны магазинге бересіз. Накечки. Пьяная казанная, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзовый. It's not yet international. El arалық немеде бронза ұтып алыптыр. During the competition, this cheese Özünün was nemesi, awarded the bronze jeke medal. özünün retsepti. And this is your private recipe, an individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
tost değiller. Also bread. It's also horse meat. Kımız içpeytlek deyip yaktağılı sotoda gayip. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice. Yeah. Very good. so they abdan жақсы сонкен дейді. Бияқта дайым дамы сонкен бал қосылған дамы абдан жақты дейді. No, it's okay. Very good. Thank you. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өнүгүп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлигиңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with rather 600,000. Yeah, that's the national target. $600,000. Hectares. Rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп Rabobank with Rabobank. Rabobank менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга, восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Rabobanktын атынан. Рахмат. Чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. Remember, that's my tree. Moncha болот. Tra 2 anni sarà così alto. Tra 2 anni quando veniamo possiamo vedere che sarà So più next time alto. my colleague come, I will ask to check the Eiffel tree next to President tree. Энтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштыр, ортосуна дагы андан чоңураак өсөтүрүлөт. If you actually growing faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? So I believe they will be growing at the same height and will become. Due sono crescono insieme. So in 1 year it grows like. It will grow if you give it a nice name. Жакшынакай ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Fao деп And a бат name. беремин. So the name of this tree will be FAO now. Yeah, So FAO, you give FAO. the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this is Fao болсун да бул кыргыз бак болсун. Yes. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghizo. Posso dire 2 parole? Presidente Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу деп. Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese.